Pasada las 8 del viernes noche, cuando llega a Barangay Sangali el mismo secretario del Departamento de Agricultura, Manny Piñol. Personalmente, yadiresa na lugar si Piñol a ver darle ayuda con mga familia del mga pescador quien ya muri na la mar del Siromon del semana pasado. Cada familia recibe 50,000 de pesos asistencia financial. Fuera con este, ya promete también el secretary que él darle también scholarship con mga anak del mga biktima y fiberglass bangka na kada familia. Nagbigay kami ng maliit na halaga. No? It's 50,000 per victim. And also we committed to support them. Kung meron sa mga anak, scholarship para sa mga anak nila. And nag-commit din tayo ng isang fiberglass fishing boat. Según con Piñol, por parte del presidente Rodrigo Duterte, él ya endereza na ciudad después saber acerca cosa pasa con el 8 pescador con quien ya mata el mag-aarmaw persona na la mar del Siromon. Ya dirigí si Piñol con la autoridad na ciudad para hacer de pronto solver el caso de matanza y darle justicia con el magayamuri pescador. We actually committed to the families that our authorities will not stop until justice is given to these poor fishermen. Yung pagpunta ko rito actually is a manifestation of the concern of the President for the poorest of the poor among us. Yung mga hindi napapansin ng araw, binibigyan niya ng halaga. Na ayuda del gobierno y expresa gratitud mga familia y parientes del mga biktima. Natutuwa kami na ang problema ng namatayan na nila napansin, tapos natutuwa ang mga pamilya na may namatayan na may nagtulong sa kanila kung paano masold ang nangyayari sa kanila. Según con el directorial del Police Regional Office 9, Police Chief Superintendent Billy Beltran, ta está pa siyempre safe el mga isla y la mar, pero debe según koordinan na autoridad, sita flan niya endereza na lugar mga vivientes. Generally, the whole area is safe, and but we'd like tourists na kung pupunta sila doon, mas magandang magpapaalam pa rin because some of these are protected, mga islands, hindi naman talaga open na for wala pang facilities, wala pang, at ito ang I believe ay binubuo na rin ng ating city government. Na pecha 25 este mes, él tiene según cabinet meeting junto con el presidente y uno este caso na cosa le llevan a atención del gobierno nacional. Él recomienda según si Piñol con el gobierno nacional para aumentar el número de mga autoridad quien man-deploy y mantener seguridad na mar. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.